wiase ayeti so utimi ye eniema miensen ya uni problem o thank you I'm sorry yes ena de he kura bi em se mienu sa de mienu ena de Ozren mente de welcome sa mi de ball nipa we me can thank you give you money to buy food oh boy I don't count thank you and I'm sorry yeah okay we move yeah okay hey the okay yes a tro no ho me okay because you man say this time tro mo de me ba obi anka hwe wo so say eti me da se kwaku nyame hira mani jo se de no ho me da se efia ni ya kwaku ni efia ya kan do bon kratan ba ku ni mu na na condition mo de ama me wa adwuma me ye ho me da mo ase papa enti ni ya sha se yanko da bokrata Ghanaian Times ni na hwemfo ni na wa ha tumi se panini abre Director General Ghana Health Service na ka say no protocol debi wo yare wo ko hu doctor sa enya ise CJ nim eyi doctor no onim pharmacist no ntina like yeah hweneja efia wote a bench debi first come first serve so buy yes hospital nkonya no ho no atena ho yes nurse na ko sa pepe no protocol anti Director General na wono so de sansemi eto edwan we mu so dem sama kan sami dem fi amane hunu they say yadu part say they say no bibia close president pardon sami dem fi okopay 13 and also wo ho the bokratai de aba o mampani aka che sami dem fi se ko menkoye boni bio o last warning nkoye biem kura ncho de ache no eda sintino eno ho asam Ghanaian Times the bokrata no pay 20 nsuni na me ho Professor Boateng wa ha wade to aban nanim say aban no emfa SML Ghana platform no somwa ebeboa ne sikasem pa ebi nna ne nkofa ba bia pepepe aban sikasem bibia institution ni nyina no ebekọ yie ko Ghanaian Times the bokrata no pay 20 so ewo ho SML Korea over the inquisitor so a womo enso de aba 5 years na me say 5 years one more eboa amase say yensika some revenue no ho aba aye kama mine and dia hu say bibia da so kama enya say obi ayi bi so ma bia kofa ba bibia da bi nti sa SML no one more botaye no wani so ade hunu adwuma no say de omo ye no no na JNCCI ni gold board enso aka aba chiri mo boa sebe ya wadwuma no ebekọ animu no ho asem no na gold board ne national security wono ma ya dia hoho obi asi India fo be sie bi no mo ye gold no omo fa kana sichi bi so aton no yana kwan so no ya kire wo mu nyina the inquisitor the bokrata no ene no so ede abagana open for new oil investment yamam pani John Dramani Mahama so ena kasai daybreak nie MPP bans internal campaigns sorry tafra ya mo pemiano eti daybreak the bokrata no eno no MPP bans internal campaigns yenye internal campaigns bia mon kama no ntum na adwuma no an take shape kakra du hono ma obi abefa ne de ne yakoyanim na yese amokas be 70 bi Ghana Armed Forces eba be yehwehwemu de afa ho ye to amokas bi 70 enti say no oro pon pepra amwama ando any others to testify enti ene edi no panifo no omfoni egu anim ha say kama fefefe enti dabia no hwehwemu no ekoso no wo mo beba na afi wo ma ba be yi ano na the observer overseer the bokrata na me di twato na ni nyina no ayora samejemfi ne chawpa no presidency wono magia tum nti eno so eho asem eno no nti me be me na the bokrata no wadaro ma me fancy